following statement is not true. There is no set which has no proper subset. There is a set which has only one subset. There is a set which has exactly one proper subset. Empty set has exactly one subset. Empty set has exactly one subset. እስኪ እዚህ ጋር ከዲን ጀምር። empty set has exactly one subset itself ማለት ነው። empty set is the subset of empty set is the subset of itself. empty set is the subset of itself. so ልክ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ትክክል ነው ማለት ነው። there is a set which has exactly one proper subset. there is a set which has exactly one proper subset. so ለምሳሌ ይሄ ሲንግለትን ሴትስ ምንላቸው a እነዚህ has one proper subset which is an empty set ማለት ነው። a singleton ሴቶቹ exactly one proper subset ነው ያላቸው empty set ብቻ። there is a set which has only one subset. there is a set which has only one subset which እነዚህም በተመሳሳይ መልኩ ሲንግለተን ኤሌመንቶች only one subset ነው ያላቸው ራሳቸው ብቻ ማለት ነው። set is the subset of itself በሚለው ማለት ነው። and there is no set which has no proper subset ነው የሚለው። there is no set which has no proper subset. there is no set which has no proper subset ነው የሚለው። ምንም there is no set ምንም ሴት የለም which has no proper subset. proper subset የሌለው ሴት የለም ነው። ይሄን proper subset የሌለው ሴት የለም ነው። so but empty set is not the proper subset of empty set is not the proper subset of empty set. ስለዚህ empty set proper subset የለውም። there is no set which has no proper subset. proper subset የሌለው ሴት የለም ነው የሚለው። ስለዚህ empty set proper subset ለራሱ አይደለም። ስለዚህ false statemenቱ እዚህ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። false statemenቱ a ላይ ነው ያለው ማለት ነው። የሚቀጥለው አምስተኛው ጥያቄ which of the following pair of prepositions is not logically equivalent ነው የሚለው። which of the following prepositions which are not logically equivalent ነው የሚለው። using logical equivalency እናሳያለን ማለት ነው። p implies q or r ነው የሚለው። በp የኤን እንስራ እንጀምር። p implies q or r. p implies q or r by implication equivalence which is equivalent to negation of p or q or r. q or r ነው የሚለው። so which is equivalent to q አሁን because of q or logical connective እዚህ ጋር ያሉ በሙሉ or ነው or ደግሞ associative ነው። ስለዚህ q ን ማስቀደም እንችላለን። q or negation of p or r which is equivalent to ወደ implication ብንቀይረው ይሄ ወደ implication ብንቀይረው negation of q implies negation of p or negation of p or r ልክ ነው። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። this one is correct, not logically equivalent ነው። b ላይ ያለው p or r p or q implies r ነው የሚለን። then ይሄ which is logically equivalent to negation of p or q or r ነው የሚለን። then which is logically equivalent to negation of p and negation of q or r ነው የሚለን። then distributive property እንጠቀም። r distributive property or distributive property over and ነው። እስኪ ይሄን distributive property እንጠቀም። ስለዚህ negation of p or r and negation of q negation of q
negation of Q or R, negation of Q or R, negation of Q or R, R. Then which is the same as ወደ implication ብንቀይረው ይሄንን which ነው ወደ implication ብንቀይረው negation of P or R ማለት P implies R ማለት ነው P implies R ማለት ነው P implies R ማለት ነው and P implies R ማለት ነው which is P implies R and P implies R and Q implies R, Q implies R, Q implies R, Q implies R. ስለዚህ ይህም ትክክል ነው ማለት ነው ሲ ላይ ያለው P implies Q or R, Q or R, Q or R, which is equivalent to negation of P or Q or R. ስለዚህ since disjunction ነው ስለዚህ associative ስለሆነ Rን ማስቀደም እንችላለን or negation of P, negation of P or negation of P or Q, negation of P or Q, which is the same as እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን ይሄ negation of R implies negation of P or Q, negation of P or Q. እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን negation of P or Q ወደ implication መቀየር ይችላል which is the same as negation of R implies negation P implies Q እንደዚህ መጻፍ ይችላል so negation of ልክ ነው ሲም ላይ negation of R implies P implies R ይሄም ትክክል ነው ስለዚህ false የሆነው ይሄ ነው ማለት ነው negation of P and negation of Q and negation of R በኤንድ ነው ስለዚህ negation of R ቀድሞ መጣው and negation of P implies ሊሆን አይችልም or የለውም ሲጀመር ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው false የሆነው statement equivalent ያልሆነው ይሄ ነው ማለት ነው ከዛ የሚቀጥለው which one of the following statement is true ነው የሚለን ይሄ ደግሞ የትኛው ነው true የሆነው statement for all x an element of R there exists y an element of R x plus y is equal to y for all x አያችሁት ይሄ ደግሞ for all choice of x there exists corresponding y in a set of real numbers in both sides says that x plus y is equal to y ነው የሚለን አሁን በጣም ብዙ ኤክሶችን ነው የምንመርጠው ግን አንድ ዩኒክ y ነው ያለን እና ራሱ የሚሰጠን ማን ነው ማንም የለም so which is a false ማለት ነው ምንም ኤሌመንት የለም እዚህ ውስጥ which is a false statement b ላይ ያለው there exists x an element of real number for all there exists a unique x for all choice of y for all choice of an element of real number for all choice of an element of real number says that x plus y is equal to 10 ነው የሚለን can we find a unique number አንድ ዩኒክ የሆነ ቁጥር አለ ወይ ለሁሉም choice of y x plus y is equal to 10 ይሰጣል የለም x የሚባል አንድ ፊክስድ የሆነ ቁጥር ለሁሉም y ቫልዩ መውሰድ አንችልም ለምሳሌ x is equal to 1 ብንወስድ የy ቫልዩ የተለያየ ያደረገ ቁጥራቸው ድምራቸው ለምሳሌ y is equal to 10 ሲሆን 11 12 ሲሆን ስለዚህ false ነው ማለት ነው ይሄም false statement ነው ሲ ላይ ያለው for all x an element of set of real number ነው for all x an element of set of real number the square root of x square is equal to kx ጋር እኩል ነው የሚለን the square root of x square is equal to x ሊሆን አይችልም because ለኔጌቲቭ ቁጥሮች አይሰራም
ለኔጌቲቭ ቁጥሮች አይሰራም ይሄ ስለዚህ ፎልስ ነው ማለት ነው የመጨረሻው የሚሆነው ዲ ነው ዲ ላይ ያለው መልስ ትሩ ነው ማለት ነው for all choice of and elements of set of real number we can find corresponding y such that x plus y is equal to 10 we can find that is equal to 10 ለሁሉም የx value we can find y is equal to 10 minus x 10 minus x ማለት ነው ለእያንዳንዱ የx ምርጫ 10 minus x y corresponding y value አለው ይሄ ነው corresponding y value ይሄ ነው ለእያንዳንዱ የx ምርጫ we can find corresponding y which is an element of real number says that this statement is true ስለዚህ ምርጫው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ 1000 ብንመርጥ y ስንት ይሆናል ማለት ነው 990 ይሆናል ማለት ነው 990 ይሆናል ማለት ነው 1000 ብንመርጥ x is equal to 10 minus 1000 minus 990 y value ይሆናል ማለት ነው so d ነው ያለው መልስ ትክክለኛ መልስ እሺ የሚቀጥለው ጥያቄ if Solomon is healthy or rich then he is happy then the contrapositive of this statement ነው የሚለን p Solomon is healthy p Solomon is healthy Solomon is healthy and Q Solomon is rich Solomon is rich and then he is happy R statement ደግሞ Solomon is happy Solomon is happy አሁን እነዚህ ሶስት ስቴትመንቶች ተሰጥተውናል ስለዚህ በሎጂካል ኮኔክቲቭ እናያይዛቸው p implies p or q implies r ነው implies r ነው የተሰጠን p implies q p implies q contrapositive negation of q implies negation of p ነው contrapositive ይሄ ነው ስለዚህ የዚህኛው ስቴትመንት contrapositive የዚህ ስቴትመንት contrapositive ምንድነው የሚሆነው negation of r implies negation of p or q ነው negation of p or q ነው ወይም ደግሞ negation of r implies negation of p and negation of q ስለዚህ የዚህኛው ስቴትመንት Solomon is healthy or rich then he is happy ለሚለው Solomon is not happy if Solomon is not happy then he is not rich and healthy or if Solomon is not happy then he is not rich and he is not happy so if Solomon is not happy then he is not healthy and rich if Solomon is not happy then he is either healthy or rich Solomon is not healthy and rich Solomon is not happy then he is either rich or happy b ላይ ያለው ምርጫና d ላይ ያለው ምርጫ ተመሳሳይ ናቸው Solomon is not happy then he is either happy or rich ነው የሚለው Solomon is not happy then he is either rich or
healthy ነው የሚለን ሁለቱም አይሆንም if Solomon is not happy then he is ይሄ ነው more then he is not happy healthy and rich but መሆን የነበረበት እዚህ ኤ ላይ እዚህ ጋር ሲ ላይ ያለው ምርጫ ምንም አይሆንም ይሄ ምንም ምርጫ ውስጥ አይገባም Solomon is not healthy and rich ነው የሚለው is not healthy and rich እዛው he is not happy ነው የሚለው ይሄ ምኑ ነው he is not rich and he is not healthy and rich not rich ነው መሆን ያለበት so if Solomon is not happy then he is not healthy and not rich ነው መሆን ያለበት ይሄ ኖቱ ለጋራ አይደለም ይሄ ኖቱ ስለዚህ መሆን የነበረበት if Solomon is not happy then he is not healthy and not rich he is not healthy and not rich ያው እዚህ ጋር he is not healthy and not rich he is not healthy and not rich ነው መሆን ያለበት ግን I think ማለት ተፈለገው ኖት ለሁለቱም ይሆናል ተብሎ ነው I think more የተሻለው ምርጫ ይሄ ነው ማለት more የተሻለው ምርጫ ግን ይሄን ቢሆን ትክክል አይደለም ይሄን ቢሆን because እዚህ ጋር ኖት ያስፈልገዋል not rich is not happy and not rich መሆን አለበት ስምንተኛው suppose as the statement P, Q, R and S are assigned to the truth value true, false, true. Respect then which of the following statement is true, truth value false ያለው የትኛው ነው ነው አሁን P በትራ P, Q, R እና S ነው የተሰጠን ከዛ true, false true ነው true, false true, false true ነው ያለው true false true ነው ያለው እነዚህ ተሰጠውናል አሁን የትኛው ነው false truth value ነው የሚለው ኤ ላይ ያለው ነው አሁን እዚህ ጋር ያስገባንባቸው ነው P or R by implies R and negation of S ነው የሚለው P is true R is false P true or false by implies true or false by implies true or false by implies R and negation of S R is false negation of S is also false because S is true false which is also false by end ጊዜ so true or false which is true by implies false which is false statement which is false የትኛው ነው false የሆነው ነው የሚለው ኤ ነው ያለው እዚህ ጋር ያለው ምርጫ ኤ ነው ግን ሌሎቹንም እስቲ ቼክ እናርጋቸው Q and negation of S Q and negation of S implies P by implies S P by implies S so Q man Q false no negation of S and ደግሞ and negation of S is false no implies P is true by implies true ነው የሚለው true by implies true is true by implies true is true ከዛ false and false is false false implies true is true truth value ይሄ true ነው የሚሆነው ማለት ነው ሲ ላይ ያለው ምርጫ S by implies P implies negation of P or S የዚህ ደግሞ S is true by implies true by implies true which is true by implies true which is true implies negation of P is false or true true by implies true which is true implies true which is true and የመጨረሻው true R is what R is false and true implies false and true implies
True implies negation of Q, which is true or true. You see, false and true, which is false, and false implies true or true is with true. True or true is true. True implies true is true, and false implies true, which is also true. So የምርጫው ትክክለኛው ምርጫ ኤ ነው ማለት ነው። ስምንተኛው ትክክለኛው ምርጫ ኤ ነው ማለት ነው። ዘጠነኛው how many elements does A contain if it has 64 subsets? How many elements A does contain? So the number of subsets for a given set A is having n elements is obtained by to the power of n አይደል? to the power of n የሚመጣው which is ስንት ያዛልን? 64 ነው የሚለን። so to the power of n is equal to 64 ማለት ነው። 64 is 8 times 8 ማለት ነው። 8 times 8 ማለት ነው, which is to the power of 3 times to the power of 3 ማለት ነው። to the power of 3 ማለት ነው. to the power of 3 ማለት ነው. to the power of 3 times to the power of 3 ማለት ነው, which is the same as to the power of 64 ማለት 8 ሲባዛ 8 ማለት ነው። to the power of 3 times to the power of 3 ማለት ነው። ስንደምራቸው to the power of 6 ጋር ማለት ነው። to the power of 6 ማለት ነው። to the power of 6 ማለት ነው, which is to the power of n ጋር እኩል ነው እያለ ነው። ፓወራቸውን ስናወዳድር n is equal to how much? n is equal to 6 elements ማለት ነው። 6 ኤሌመንት አለው። so D is the correct answer. so ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። ሌሎቹ ፓርቶች ደግሞ በሚቀጥለው ሰዓት ላይ